twiganire ndabona ari uri sharp. Mere none se iyi niyo mari kura iyo miziki. Iyi niyo mari iyi niyo mari. N'umwanda. None si mari ngonyereka imari basi. Iyi niyo mari. None se izi zose mere ngiye gukuramo bino haravamo ibindi turanga bino izirasiga dukeya turasigara rero nitwo mari. We waguriye aba bari gutsimba. None se ubu nkaha ngaha ako ndabona aba mama ba hano niho kazi ahanini mbusa nkaho mugira namwe uko abagabo baba bari mu binyangara. Mwumvisha amakuru se y'ikirombe cyaguye Mugasasa abantu barashije pe barabyumvishe. Mwaracyumvishe ikirombe ngo cyaguye nicyo Mugasasa cyegeranye na Gakombe. Ngo cyahitanye ariko abantu benshi 400 abantu 400. none namwe iby'amabuye mwabiva mu mere iby'imari mwabivamo ko biri kujyana abantu. Niko biri nta nuko bivamo tu. Ese nitubivamo tuzabahuye kwari byo bitubeshejeho. Ariko we nta gutsimba. None nanjye gutya ndi gutsimba. Gutya ndi gutsimba. Gutya nawe uri gutsimba. None se aha mbasanze ni hehe? Ni muri Nyagisenyi. Nyagisenyi. Ariko Nyagisenyi ubwo n'uyu mugezi abantu bari kureba hano imbere. Ubwa yawe wamaze washoye nawe ubahanga washoye uko byagenda ko uravuga ngo naguhomba. Hariho guhomba no kunguka. Ariko akenshi kabigiye ubonye wungutse bigiye uhombye. Mbega ni ibintu bibiri. Kubura no kubona tu. Kubura no kubona. None se umenya gute imari ko ndi kubona utumura dushyira ku ruhande utu. Buriya utu ni umwanda. Ubwo n'umwanda. Ariko no si niyo bita mangano. Iyi muri gukora. Ningo. Ubu tayari uwazitsimbye wowe wamaze kumwishyura. Ariko ndabona nawe ari kubugiye kugurisha. Iyi nanjye gutya ngiye kugurisha. Ubu no si utuvuga ko ari byo bigutunze. Nibyo bidutunze pe. Abantu ba hano Rubaya. Nibyo bibatunze muri abashoramari. Ndabagarukaho reka mbaze ndebe n'aba bapapa bari gutsimba zino mari nganire n'aba bapapa kabisa. Bana murakora kabisa bana ume mumeze neza. Muze Muze aya mazi ntagwa ntwara se aya ni nkandagiramo nta kibazo. Ararengera bote oya aya se jamo kandagiramo turebe yarengera bote se. Nukuvuga ngo mwebwe ahangaha muri gutsimba muri gucukura amabuye y'agaciro. Nase ko mwatinye kujya mu Gasasa. Hano muri Nyagisenyi ariko aho ni hafi se. Ni sawa. Nukuvuga ngo mfata ukuboko mwa. Umuntu agenda ameze nk'uri kumanuka. Bagabo murakora kabisa. None se mwebwe aha mwiyemeje gutsimba hano muri Nyagisenyi.
abandi bari hano munuze mwumvisha amakuru se mwumvisha amakuru y'ikirombe cyitwa mu Gasasa inkangu mwumvishe ko hapfuye nk'abantu bangaye ukurikije amakuru y'abatsimba babahaye abantu ni benshi cyane bapfuye kuko nta wabara hari ahantu hari nk'abantu b'ibihumbi nka bitanu kuko nta n'umwe warokotse hari abantu muri bintu bitanu twabara ngo hari ibihumbi bitanu wenda ku rugero nangwa se wenda na miliyoni y'abantu bari hari mu Gasasa bari benshi ikirombe ngo cyarabatwikiriye yego umusozi waramanutse nta n'umwe wasimbutse umusozi waramanutse abantu bari gutsimba abantu bari kugurirwa abantu bari kuregeza abantu mbega hari ingero zitandukanye none se mwebwe koko mwanze kujya gutsimba hariya ikirombe cyaguye mukaza ahangaha ikirombe kivagira ruguru imari zivagira ruguru zitsimbaga hano ntago mugiriye ruguru oya twe ni muno tu ni ukuvuga ngo n'ubundi haba Gakombe haba Gasasa muri Songa ntabwo twajyayo twe turi gutsimba hano ni ukuvuga ngo mwebwe ikintu cyo kirombe cyanyu hano niho tutsimbaga hano niho kirombe cyanyu ni ukuvuga ngo ahangaha nta mategeko abandi mwe muza mukitsimbira amategeko arahari bifite abayobozi bakuyobora none se ubu ko mugurishije uriya mu mere ni uriya twe turishura dufite amafaranga tujya twishyura ngadutegekewe none se ubu nkangaha buriya wenda nk'uyu mupapa reba uku nguku arimo akora ibintu bye papa nk'ubu uratahana ngahe ukurikije wenda uko umunsi wagenze ukurikije uko umunsi wagenze hari igihe nakira na vemiri nakira na vemiri cyangwa kenzemiri hari igihe wacyura vemiri cyangwa kenzemiri ariko ni umurimo mufatanya n'abagore urabona ntari abari abagore nabo bari kugira n'abaguzi baguraga ubu se bo bamaze kugura bari gusepara imari zikoze bari gusepara none ubwo ibyo urimo uri kugira ute uri gukorakora gukorakora kari ukwibara none ubwo imari ziraza kuva he ziraza kuvamo no buriya hano bari gucanga biri kugenda biri gutemba imari ziraza gusigara imari zo ziraza gusigara hari imyanda ziri kugenda hagasigara imari ariko ubwo ni ukuvuga ngo iyi shimu ni iy'aba n'abo ni y'uyu n'uyu wowe iyawe ni hariya hehe hariya hari ibase urarangiye narangije kuzifata oya tugenda unyereka izawe ubu utari wamaze kuzifata uba abana bararya ikijumba cyapfuye bagiye kuwuzirika nk'ibihumbi bine bagiye kugukubita nka 40,000 iyi base yose nabo bigwariza kuremereye imari ziremera ni ukuvuga ngo nguyemo shimu ni ukuvuga ngo iyi base ni yawe n'uyu hano ubwo muragabana ubwo hano mwamaze kubona umuhigo ariko ubwo mwayikuye izi mari muzifatiye ahangaha kandi ubwo n'ejo muzagaruka ni ukuvuga ngo iyi ubu aha niyo seta yanyu iki ni ikinamba cyanyu ubu hano se mwahageze nka ryari bro ino base ni iya kabiri ku kintu iza mbere zagiye iza mbere mwazigurishije ariko uretse buramaze kumenya n'impamvu abagabo hano mubyara cyane ubu zagiye kuko amafaranga wamaze kuyabona ya mbere gari mu mufuka uba ya mbere nk'ibase ya mbere babaha ngahe nagurishije 3,000
ubwo ni 30,000 ubwo ufite 15,000 n'uyu 15,000 ubwo nahangaha wenda 15,000 n'undi 15,000 30,000 urumva se hari icyo muri kuganya niyo mpamvu bavuga ngo umugabo wa hano ngo azapfira mu kinyangara ahubwo abatsimba bavuze ati none ikinyangara ko cyamaze abantu kandi tuba turi guhinga ibishyimbo n'ibyere twahinga amanyabwenge gakumira mu butaka none tuzakora iki ahubwo tuzahitamo gutsimba umuntu azapfa ari kurya umuntu kwicwa n'inzara wakwicwa n'ikinyangara barize aho kwicwa n'inzara waga gutsimba cyashaka kibakwica ariko abana bakarya ubu nabara bose bo hakurya nabo bari gutsimba bari gukora imari bari kuyisepara baracyatsinda bo hakurya y'umugezi ariko baje vuba bo cyangwa iza mbere nabo bazicyuye ndabona bitoroshye kabisa ubu ni uburyo tuba twirirwa tubirindagura bino bicanga kugira ngo tubane n'imari kongo irakize kongo ntabwo ikize nta kigenda dufite imari ariko nta gaciro ifite dufite imari ariko nta gaciro ifite none se ubu iyi mari ni ariko mfasha gutya fata gutyo sawa ubu iyi mari uri kumbona se ndi kubona uburyo uri gukoramo yego ubu iyi ni imari iyo ni imari ubwo usigaje kuyikora ni mangano ubu ni mangano ni ukuyikora ugasepara ema wamara kuema egera hepfo tuvugane ukayikora ukayishyira ku iporosoma se ni ahandi ho kuyogereza sasa kukuramo guno mukara agasigara imari n'imyemerere ariko ukurikije wenda uko iyi basi ingana iraza kuvamo nk'imari y'umwimerere ingana amavuta irasumbaho gake y'umwimerere ariko ibi naremereye ntabwo ari umucanga ibiremeye ni ukuvuga ngo iyi niyo bita woro iyo ni mangano mangano se muzi icyo bayikoramo ntabwo tubizi gupfa gutsimba gusa ni ukuvuga ngo nk'iyi mangano ntabwo muzi icyo bayikoramo ntabwo tubizi ni ugutsimba basi ntabindi nubwo muvuga gutyo nazinutswe mwe Kirombe cyamaze abantu cyabamaze none se ntabwo dufata gushaka amafaranga ariko ngo kuriya kiba cyabaguye ngo baba bafandamye ni ukuvuga ngo Ikirombe imari yawe ndahitwara urashaka amazi nkarabe kugira imari yawe nikuremo kabisa ni ukuvuga ngo Ikirombe cyabafanditse ndahanagura maze kwambuka ariko manutse gutya ibereke hariya manutse gutya sinagera byaba byiza ko haraga igabanyijemo kabiri makeya hose araciye hose bana nanjye rero mvuye mu gakombe no mu gasasa mere nawe uri umutsimba akuze ko abantu ba hano bose ari abatsimba ubu ni ukuvuga ngo wenda nk'umugore ubwo ufite 30,000 nawe 30,000 ku mugoroba urwagwa mbese ako kunywa nikabasuzugura dusuzugura gute twatsinze aho ndabemeye kabisa kugenda umugore nkamukubita 10,000 hasigara na 10,000 nabwo akeranja utwahira abana niki kina nguvu mubanye mute sawa nta kibazo nta kibazo pe ntacyo twishimye imari zawe ubwo uzitsimbye urazijyanye ugurisha bushaka nta kibazo pe icyama kibacunze neza nta kibazo amen ngaho rero abajene uko baba bishakira amabuye bishakira imari oya ndakandagirira hano gutya ega ushobora gukandagira nabi ukarohama dore hose naho batsimba imari ngaha hose naho batsimba imari noneho kwambuka uyu mugezi bambwiye ngo
ngo usa do nk'uyu musozi wajya kubona ukabona uraridutse. Ngaha kabisa ibintu biba biri tambarari. Mere burya muyarya mwayaruhiye. Namwe mwambuka imigezi nk'iyi. Mota. Oya, unya. Mota uzunyambutse. Ha. Harya ngo uno mugezi bawita gute? Nyagisenyi. Bro bimeze bite se? Wafatishije se? Ugiye gufatisha? Kanze nkuganirize nawe. Mere wavuye he? Uvuye? Uvuye gucuruza aha ni hese? Nyagisenyi. Nimo ndaganiriza abatsimba. Ariko ngo ikirombe cyabamaze. Ikirombe cyabamaze cyane. Umugezi wabamaze inkangu ziri kubacikana. Mota ambuka tugende. Ariko uyu mugezi wo waruharira cyangwa uje vuba? Uyu wari unahari? Yo guzuye gurasaraga. Bro, ebana wowe ndi kubona warunze imari nyinshi kabisa. Zagutombokanye ubwo ushatse kuvuga reka njye hano tuganire. Yego. Zagutombokanye ubwo ushatse kuvuga gute? Zabaye nyinshi. Zabaye nyinshi. Wowe zakubanya nyinshi? Ubu ni ukuvuga ngo umugezi wamaze kuzura imari zabaye nyinshi. Uyu ariko kuki mukora muri babiri? Wo kugupakiriza? Ubwo ni ukuvuga ngo uyu ari kugupakiriza? Nanjye ndi kuregeza. Arapakiza nawe ukaregeza. Ubuse ariko izi ni za mbere se cyane nk'iza kabiri? Ni za gatatu. Ubwo iza mbere mwazigurishije? Mwabonye angahe? Nk'abajene kabisa. Buretse. Ni ukuvuga ngo iza mbere mwabonye ibihumbi 50 by'amakongomani. Iza kabiri mubona ibihumbi 40 by'amakongomani. Bibi ibihumbi 90. Aha. Ubu muri gushaka iza gatatu niyo bavuga ati wenda tunabone 30,000. Sha urumva ko rero icyamasi kibacunze neza. Muzigezayo simari zanyu. Nkayo mafaranga uyafite nta kibazo. Fasha gutya kamera nanjye ndegezemwa. Fata gutya. Fata gutya nyine ku buryo niza nanjye ndegezemwa. Uri kubona se? Ndi kukubona. Gutya ndi kuzicayura se? Ingo. Ubwo nanjye ndi kuregezaho kagira utemwa. Turi kuregeza. Turi kuziregeza. Gutya ndi kuziregeza. Rero kumva nanjye murampaho kabisa. Ndakibaza. Ugomba guhembwa. Ariko se mwe ko gutya? Mere reba. Njye nshyira gutya kufi. Reba.
gutya do Nuco, nuco, nuco. gutya niko kuziregeza bana rero izi uzate ubwo zirati bana muze mwongere mwiregereze ndabona byanze Sawa. kwa mazi yarekuye bana urumva rero akazi kagira ba nyirakomwa akira murakoze kabisa sha ndanarushye